Uyu munsi tugiye kuvuga ku mukinnyi ukomeye cyane w'igihangange witwa Kylian Mbappe. Njyewe mugiye kubana nitwa Mugisha Stabone. Gusa mbere ya byose kugira ngo tubanze dukomeze, ndagira ngo ukande like, comment, share, ukore subscribe kandi ukande kuri ako kantu kameze nk'akazogera kugira ngo buri update yose nshyizeho ijye kugeraho kandi ku gihe. Reka umukinnyi Kylian Mbappe tumuvugeho. Kylian Mbappe yavuze ko ikipe imwe rukumbi yari gukinira iyo ataza kujya muri Real Madrid, kandi Kylian Mbappe yatangaje ikipe imwe rukumbi ku isi cyane ihambaye yari gukinira iyo ataza kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Uwahoze ari umukinnyi ukomeye cyane wa PSG uherutse kuzuza imyaka 26 yavuze ko ikipe ye nshyashya ariyo kipe ikomeye cyane kandi ihambaye ku isi yose. Nyuma yo kwegukana ibikombe bikomeye cyane nka UEFA Super Cup na Intercontinental Cup, Mbappe yatangaje ko atazigera ahagarara ahubwo ari bwatangiye. Nyuma kandi yo kwegukana ibikombe bitandukanye mu gihe cy'imyaka 7 muri PSG, ubu ngubu yakandagiye i Santiago Bernabeu mu igura n'igurisha riherutse ryo muri iyi mpeshyi. Mbappe ubu ngubu amaze gukora